atau di podcast deh? Kalau pinsis lu ngapa kuda jenam Belanda? Di sini kan, aku biasa sini. Mau drama GPKB? Enggak yang ini. Nih. Ini kan ini. Yeah.
Shalom ras mejuah-juah, isapa kami kam krina, orang tua kekelengan kami saitun, ijapa pekam ringan, ibas paksa genduari enda. Erpengarapan kami kam kekelengan kami, orang tua kami saitun, ibas keadaan sehat mejuah-juah. Mari jumpakah kita, ibas PA saitun ta ibas minggu enda, gundari sir tugas, mabai PA saitun ta emkap kategorial KKR nari. Genduari simbabai kita, ibas PA Saitun Ta Enda Emkap Pendeta Endang Sripana Brubarus si melayani I GBKP Runggun Pancur Batu Klasis Pancur Batu. Kekelangan kami kerina orang tua kami Saitun ibas menaken PA Enda erpengarapan kami sisikapkan kerina kaisi perlukan ibas ngikuti PA Enda Emkap bimbingan PA ta Alkitab bagai persembahan kari. Jadi sopelenga si benakan peata, si pebulat ukur ta, raduras kita ertoto kita. O Bapa kami sini surga, si itandai kami arah anak nu Yesus Kristus, bujuri katakan kami man bandu Tuhan, lias ras keleng atendu tetap jadi gegah kami sabas paksa genduari enda. Tuhan kami Tuhan Yesus, ermeriah ukur kami Tuhan, ibas waktu kesempatan, si ibrekan Tuhan nandangi kami anak-anak ndu, khususna nandangi kekelengan kami, orang tua kami Saitun ija pape ringan ibas paksa genduari enda. Tuhan, erpengarapan kami, kekelengan kami, kerinana, orang tua kami, lid ibas keadaan mejuah-juah, segelana Tuhan ibas paksa genduari enda, jumpa kami aminna secara virtual, kam tetap si masu-masu kami. Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami si masu-masu kekelengan kami, kerinana, orang tua kami Saitun segelahna banci ngikuti PA Saitun si ilakoken ibaswari enda. Artoto kape kami Tuhan karena serayandu si ipake kendu ibas paksa enda guna ngelai kam, guna bagikan kata Tuhan nandangi krina kekelengan kami Saitun ijapa peringan. Enda kami Tuhan, kami si masu-masu kami, reh kami, erkelangken anak di Yesus Kristus si isembah kami. Amin. Orang tua kami Saitun ijapa PK meringan, mari sopelenga si benaken PA Saitun ta si buka kitab mendendenta nomor 235. Oh kesasih padia pegaramin apindu bas pusu kami krina singoda talangi pinggel kami, terangi pusu kami, petetap ukur kami, ngalokan pendilondu. Surudu kami krina persekutan putoni kata dusi berharga gelaka permuliaan. Gundari si begiken karena kata Tuhan si ipeseh
kekelengenta pendeta Endang Sripana Brubarus. Majajua rasa loman banta kerinang khusus naman bandu kam orang tua kami saitun. Mari sioge kata dibata si jadi palas renungan tay bas PA Enda. Tersurat di bas kitab Padan Sindeka, kitab Daniel bindu 6 ayat 20 se ayat 25. Kitab Daniel bindu 6 ayat 20 se 25. Yogekan kami bagenda kata dibata. Kencase ije alu sorang girgir ilebuhna Daniel nina. Oh Daniel, suruh-suruhun di bata singgelu. Ngasukang di bata si sembahdu alu tutus engkelinikam ibas singa enari. Ngaloi Daniel. Oh raja, rasa lalaplah kam geluh. Di bata sinuruh malaikat na nutupi babah singa gelah ola aku isakitina. Sienda ibahan di bata sebab ia tehena aku bujur. Janah lalit kubahan si salah manbandu o raja. Lanai kal tanggung riahna ukur raja maka iperintah kena ngerintak Daniel ibas selubang enari. Dage irintak nama Daniel kudas. Janah teridah maka la kena kai pe ia. Perban arnalem mandibata. Kan sebagai iperintahkan raja nangkap kerina kala singadukan Daniel Jenari i benterkan kubas lubang ingan singa Radu ras ndeharana ras anak-anak nape. Ope dengasah iterupe nggo iri gep singa ia kerina. Janah iri puk kena tulan-tulanna. Kencabagai ibahan Raja Darius surat menkerina bangsa suku ras cakap dunienda bagenda katana mejuah-juah kam kerina sajenda pengogenta shalom menbandu orang tua kami goyoge kami kata dibatasi jadi palas PA ibas warienda temata nina Tuhan nemani serayana alu tujun gelah kerina saitun te maka Tuhan tetap nemani kala si setia manbana seri ras penemanina mandaniel. Ya, jadi luar biasa. Kita hampir 1 tahun lebih mentasi masa pandemi. Mungkin lasi ngasih manalan kenta bagi Daniel enda mau ge. Tapi pandemi enda pelabo kurang ngeri bagi babah singa silap kita sitik kena. Terus PT jaga kesehatan baci ka kena. Si pakai pe masker tak baci ka kena. Cuci tangan pe kita lah baci kena. Rumah-rumah saja pe kita baci ka kena. Lit ka de ba. Lat ka kelaka pakai masker lah. Boka kalian pe. Daratnya ku 3 lakal sidik pe atur kena. Protokol kesehatan lah. Majuah-juah kalalap. Kira-kira kita si ujurena kelang itu Tuhan tahalangi. Selit kakak sila ikut kena peraturan pas pemerintah nari. Lah kakak lente. Mari si cek agak mirip kita ras Daniel Enda. Ugakin Daniel Enda si tuhuna. Siapa Daniel? Daniel anak perana si ipilih raja tepungai. Ipilihina piga-piga kala si megegah guna babanaku negerina itaban. Jadi Daniel Enda tading ibas negara Raja Darius ibas kerajaan Darius Enda. Labo bansor kelia je taling benar-benar labo. Itabannya ku je saja si terseleksi sehat megegeh baci kariban jadi seru-seruhun sirdahin baba Daniel ras teman-teman lah. Oke. Jadi lit si mejile bas Daniel enda. Si mungkin perlu si pelajari khusus naman bandu kamu orang tua kami saitun. Kai si mejile bas Daniel. Daniel enda ia labo pernah arbuni-buni nuduhkan buah kini terkena si nomor 1 lah pernah ia mela nuduhkan ia anak di bata kaikin benar-benar Daniel enda taman dari keluang singa sada kelengan salah nabi la isembahna patung raja lalit kai pe belinin bas ingane bas seperti biasa selain nembah patung raja Isela nembah sa tama keluang singa. Jadan Daniel langit nembah sa. Gue jelas kalau hukumna sila nembah hai tama. Lakabo terjang langit nembah Daniel enda tuduh kena kakal ise si sembahna.
Ia di atas loteng di tingkat 2. Dah kama di ertoto kita jes talangi ka jendela ta. Idah kalak terhunari sengaja kaki ni ertoto lar bunyi-bunyi. Labo gelas sombong magila. Ertoto ya je maka adi ertoto pe ia lah nembah raja. Layang biar. Nah, lu bagai ipertakikan kalak lah peraturan. Ia tah nang raja Darius yang dengan aklatena ia. Dengan aklatena Daniel. Kai kini nandu be. Oh raja. Kai ni na peraturan. Yana kai singgo itetapkan raja lane baca iganggu guga. Bana peraturan maka katakan Daniel lah kam isembahna rikut aturan tak harus iambakkan keluang singa. Berat keluku raja Darius itu. Nah tapi begitulah peraturan. Lah kal Athena Daniel dah ibuang keluang singa. Amin ape ia lengap bonandai dibatasi isembah Daniel. Maka mebat le. Kalau silengan nandai dibata pe igejapna uga biak si mahuli bas kalak sinan dari batang. Bukan kita bas genduari. Kita singunan dari di bata. Laka gejap kalau kayak gua ka biak di bata arah kita. Padahal kita nak di bata. Orang tua kami Zaitun kita mengaku anak-anak Tuhan ngondekah dari di bata. Tapi lah tak kalau kayak gua biak di bata arah pengeranata, arah perukuran ta, arah perbahanan ta. Darius aja sila nandai di bata igejap na uga si mahuli. Arkiteken idana uga Daniel enda. Maka nina jenda adi nende ogenta ilebuhna ayat 25 dah ilebuhna kai nina de jenda. Oh Daniel ngeluh dengang kam bagaimana kira-kira lang uga kakin gak ndutamakan ju kulubang singa. Kapekan di batenda unik ka cara nardahin labo maka Ibrena kita gagah gelabaci ngelawan kalak lah bagaimana calit basada-sada paksa Tuhan engkau wali bangsana gelah laya talu ipegagahina bangsana gelabaci talu kena kalak. Tapi bas konteks Daniel enda lain ka ceritana. Daniel enda labo ipegagahina biasa-biasa saja. Tapi rikut pengakuan Daniel labo aku pandang kalau ben tukupkan di bata babah singandai nina. Jadi bas kegeluhun tapi orang tua kami lansia labo perlu kam ipindo megegeh. Sebab lansia dagingnya penggo urak, gegeh penggo urak. Cara rukure pelane bagi sinai kel cepatna, cara tanginget, cara tamegi, cara ta mengelola data, lah bagi sinai. Tapi ulang biar bicara lagi kita si pegegehi di bata sin serengem kita ikat di bata kan begitu ini temanya. Mau begini nah. Kan sebagai alus seorang gir-gir ilmuna Daniel. Oh Daniel suruh-suruh di bata singgelu. Ngasup kang dibatasi sembahan alu tutus yang klinikam basinga enana. Antara percaya atau tidak me. Laya yakin itadingkan dibata Daniel tapi ilbuh naka tuhu tahlang lang tama kulubang singa ni tapi ia pelamba citundo. Maka pagi-pagi lampas luh na maka aloy Daniel kainina Daniel dibata nuruh malaikat na nutupi babah singa. Enda jadi pergegaman bandu orang tua kami Zaitun. Ulanai katakan ading lansia lane boli kelembue baci bana bas pelayanan gereja, bas kekerabatan, kekeluargaan, bas dunia budaya, entah bas kai gia akap du bas lingkungan du. Ula katakan kam langasu. Banci jadi lambue nari gegehta bagi sinai. Tapi ibre di bata kalak siman alan kendue langasu mimbangi kau. Luar biasa. Uga syaratna te bagi Daniel lahir bunyi-bunyi nembah di bata buktikan na kai sada kehebatan Zaitun GBKP di moto Zaitun yang dakam Zaitun itu pendoa di pendoa yang dakai kehebatan na lanai ia fokusna notokan kala lanai ingat na diri na petarum notokan kala ke lanai ingat na notokan bana sebab dia yakin apapun yang ia butuhkan enggo i cukupkan di bata. Nah bagai kalak simbue rukur guna kiniulin kalak biasa nalakap nalatih galuh. Kalak simbue merancang kebaikan man kalak ngukurkan simuhuli man kalak empelebihkan kalak gelah ulin asaya biasa nama jojua langa dilalak bana ukurkan na stresnya. Sebab tiap hari target pagi gua kakban bangku. Kehebatan orang tua leluhur Israel. Ia kundul serpang kuta nina di Gundari ugan ingin mengatakan saya serpang kuta. Adi kuta Gundari sepanjang jalan melang lik ngepiga-piga kuta enda bagi lubang kurungnya. Lik simpang na darat maka masuk kita ke bas 300 meter maka jumpa kuta mau bagai biasa di arah tanah karo dengan bagai tanah karo sekitar. Kuta ela ya segedang-gedang dalan.
Tapi bagi simpangnya kerabangan kubasia. Nah, leluhur bangsa Israel, tu Israel bagai kundul ya serpang-serpang kuta. Sebab adili kalak laos atena rah kuta enari, tah reh atena kukuta enari, harus bentasina serpang. Jenari yar toto. Si laos ito to kena gelah mejuah ipasupasuna. Si reh pe ito to kena kasehat mejuah-juah mbaba si mahuli. No token kalak gelah mahuli cadena, maka kalak Israel, tua-tua Israel dah sehat krina. So no token kalak laos mejuah-juah muli pe mejuah-juah kita lang. Kira-kira orang tua kami saya itu kayaknya toto duman kalak. Kayaknya toto duman permendo. Man kelandu man kempundu. Mesi mahuli-mahuli nge. Si jore-jore nge. Adi si mahuli-mahuli si toto kan kita ngelebihin si mahuli bagi Daniel lah baci kalak gegeh nasa kita. Engkai sebab si atenan cedai kita lebih tukupkan di bata babahna. Covid ini tapi bagai. Labo si atakan kita jagon asa kalak si dewan. Maka nala kita baci kena virus corona, bacing kena. Saja bantukup di bata ya, kena pe sehat kah? Kena pe lah stres. Nang baci gak kena kape musika ke daging tak lah stres. Kehebatan Daniel yang kedua, kayak dulu kehebatan Daniel kedua. Tupung ia ngalakan perbebene itama kulubung singa lape ia bujur. Isaksikan tetap Tuhan yang mahuli. Ibas li perbebena dia tetap menunjukkan apa-apa yang menjadi teladan bagi orang lain. Kap si mantap kalak sir toto sirah ras Tuhan. Kita uga gunduari. Asali perbebenta tambah ngekini tegan kalak entah dili perbebenta nambah cedana kini tegan kalak si ban. Numpah padan stres. Ngido-ngido melarah runggundai. Larah kade-kade kundai. Lik masalah tak? Nambah dosa kalak ban. Kita ang dali perbebenta dosa kalak si ban tambah. Atau bagi Daniel. Lik pe perbebenta nambah kini tegan kalak Daniel sudah dibuang ke lubang singa tanpa kesalahan yang bisa kita terima. Nambah Tuhan punya. Tapi bangsa lah baci nambah ICP selain nambah patung raja. Tapi bas kini terkena si pagu. Ibas perbeben siala kena siapa yang melihat pelajaran rohani yang baik? Raja Darius. Ibas Daniel lid percobaan manbana lid kalak si te man Tuhan. Kita gua kira-kira di lid percobaan ta lid kalak si te man Tuhan ta nambah jalmelane merhat dibata gara-gara kita. Perlu kang. Tuhan sinemani serayanna. Kita kak serayane. Serayannya labo harus pendeta, pertua diaken saja, pengurus kategori alam. Serayan artinya suruh-suruhan Tuhan. Rina kita suruh-suruhan Tuhan guna berita. Jadi di Tuhan menemani kita. Subuh orang tua kami seitun, si sehat si rumah dengar. Si sakit di rumah sakit dirawat atau di rumah pemulihan kesehatan. Tuhan singkawali. Ula naik belas-belas tamaka lokai pe aku ngasup. Jadi bagian perbeben labo ku ngasup. Gua pe galang na perbeben dua ancaman Tuhan gendangna. Sada pegegehina kam gelah ngasup ngalakan sa. Si pedua labo kam pegegehina tapi perbebene lebih tambat na sompel na babahna. Gelah la baci kam kena marah. Siapa yang dia tegun? Tapi labo dalih. Kita regegehna atau masalah na si ban rekitik na nina Tuhan. Jadi si Tuhna kalak si ngasup bagi rukur kalak si megegeh ertoto bagi Raja Darius. Kalak si bagi masalahna baci ala kena adi te ia man Tuhan secara total utuh. Lain kak de bajel me ertoto ngia. Tapi lo ya te sa lar toto ini gua kai mendi atena. Tapi dung toto kena pe ya nangkih ngelap tensina lah nangkih nusur gua ngam due. Ertoto nge man bandu orang tua kami seitun. Uga kira-kira pas diskusi tali dua. Lagi kira-kira maka rumit kel cara tartoto. Rumit kel kita te man Tuhan. Padahal ngombe contoh-contoh na pas Alkitab kala si te man Tuhan lah pernah talu menam talu deskan kalak si gedap kami aku labo beluhur langi lang bicara aku naik kapal Danau Toba nyebrang arah para padahku tomok ningin gedap kapal aku ngome bahaya arem ku tero tapi deskan saya yang kalak si tekman Tuhan naik kita kapal lah nyebrang adi gedap kapal ini ningin tak bocor dek kapal gedap ngeradu ku terus kita krina si beluhur langi rasila beluhur langi radu ku terus krina saja sila beluhur langi dada nina gaya dada terus kuterus ku dasar Danau Toba si beluhur langi dai litap kang takalna cernem kang tapi nangkih kaya mulihi beluhur langi sir kini te kan pema bagai kang bagi Daniel te rasla te kenang percobane saja sila te arem kala kepe banat seda
Sito ia pe kena perbeben tambah paguh kini terkena kalak pe paguh. Saitun yang mana? Agi. Kamu sampai gundar li perbeben du tambah nge kini terkendu tah kalau pe krina bandulaner kini terken kah ngelik perbeben du kalau pe harus ikut baba beratna. Lagi penutup renungan ta ibas Pak Senda. Saitun itu pendoa. Tidak bisa lemah, itu kan moto Saitun ya. Saitun itu pendoa. Lagi di pendoa ia, dahillah memang lalap mengukurkan si muhuli man kala. Notokan kiniulin nandangi kala, sebab dia tahna si kerajaan nggo muhuli. Jana ibas ia nggo muhuli ipegegah di bata lalap kini terkena. Adi megegah kini terkena, dagingnya kapai tambah gegahna. Adi tenang cara terukur, dagingnya indah nambah gegahna, gelane bagi si gelge. Tapi lah tenang cara rukur, lakin pelik pinakin. Rekakin pilani bong asup lalap jekel sehen atak li pinakit na bergehen gir-gir lah baci tundu cara rukur na salah arto to pilate naje orang tua kami Saitun masa pandemi lah bodalih dekan dengan kita rumah li sekali pak sana ngoka ia turun sekali kekuatan COVID-10 siwa hendak reh kita kerina ku gereja ngobaci KPA tatap muka alu protokol kesehatan lengah pesie ngomlik gegehendu tuduhkan man kalak si deban bas bidang kai kama gege bas bidang arto to nutoken sintermena kami pe pandita baci toto kendu gereja ronggun ta erkebatin baci toto kendu masyarakat sekelewan pe baci toto kendu malau latih kalau notoken kala soalnya manggit ngai kita notoken caglah mahuli krina ibas kita arto to lali kala si bacin jerengem kita enda temata gelah Saitun Tuhan tetap nemani kala si setia man bana seriras penemain Tuhan man Daniel. Lagi orang tua kami Saitun bangkat kita kubas diskusi. Jana sioge diskusi ibabai moderator ta. Jadi adinalit kam kekelengan kami Saitun bagai pesi mengikuti PA Saitun enda mungkin ada penungkunan karena bahan PA Saitun taibas paksa enda. Sope itime kami iban panci iketikan du ibas kolom komentar. Siaran langsung enda. Sope lenga lit pertanyaan yang masuk kubas rekaman enda lit ate kami nungkun man bandu pendeta karena bahan diskusi ibas PA Saitun ta minggu enda. Nungkun ate kami adik kita Saitun GBKP enda ngasupkin kita ngendeskan kegeluhan ta maka geluh ta enda ia turna bagi sura-sura di bata. Ugange pengakap du karena penungkunan enda pendeta. Iya, Bu Jerman Bandu moderator. Adik kita Saitun ni lang aku lang buka Saitun ni buakin bendera sikap na jumpakin kita tatap muka bagaikin memang kapas hari. Saja Saitun itu satu memang rekrutkan umur. Si kedua akan rekrutkan perdalanan ta arkinita kan restuhan. Jadi radeherna kita restuhan semakin tinggi pengalaman ta semakin dituakan kita rahap macina kita nurikan pengejapan ni. Jadilah metua ras muda saja tapi si dekah ras Tuhan ras lalap atena ras Tuhan yang ngasup nurikan pengejapan na. Lamuat tuana sinen Raja Darius dai bas ayat 25 arkata iya bagenda katana. Kenca bagai iban Raja Darius surat mankrina bangsa suku ras cakap idonienda berarti lo ingan na tadi saja man kala i seluruh dunia ni man kala silasri cakap narasia tinaman ICP belas kena bagi majuah-juah kam krina artinya kai adi Saitun enda ngasup kin kita ngendeskan kegeluhan ta maka geluh ta bagi sura-sura di bata bagi siatur kena dari umur baci kange ya sudah dewasa. Tapi nandai Tuhan lengah bondekah. Pengalaman saja nuduh kejagua Tuhan ngarak-ngarak Daniel. Maka isaksi kenan. Jadi hebat luar biasa setuna posisi do orang tua kami Saitun. Ibas kamu gegar kini tekene. Ibas kamu berjuang bertahan. Ibas pergumulan perbeben doe. Baci kamu jadi kalak si membentuk orang lain lebih kuat bagi dari saya. Megegah kita li kalak si deban. Regegah na kini tekena. Daniel ibas kini terkena baci ibana raja dungna menyaksikan Tuhan dengan muka pridi kena ini bana Daniel enda ngatakan ca mejuah-juah man bandu krina biasa na raja longgit ngatakan mejuah-juah man kala ija kencang baci ingan perang glasi jajah glasi rampas
Eng surah-surana labo glah menjuah-juah. Isai baci kutalukan itu prinsip kerajaan-kerajaan. Tapi sekalian dah menjuah-juah man bandu kerina nina. Lah kak tena musuhina kalau cideban. Lah tena isramna. Jadi ibas kita rekini tekan man Tuhan ni. Kalau sila mahuli pe baci si Bandung nar banca menjuah-juah dunia ini. Maka di penungkunan na ngasup kin saitun ngandaskan kegeluhun na gelah-geluh na ia turunkan bagi surah-surah di bata. Adi sinan oganeda. Adi perban kita mahuli rahulina ka kalak si deban. Kenapa tidak ngasup? Kenapa tidak berjuang? Adi bas bujur ndoi nambah kalak bujur. Labo bas bujur ndoi are kam ku surga lah bagai turi-turi nenda. Ibas bujur ndoi orang tua kami lansia. Enterem kalak jadi bujur. Ras kalak si jadi bujur ndai. Berita kaya gelah terem naka kalak ngejapkan kemalaman ade. Melo kam durugi jadi kalak bujur. Bicara lik kaya jay siti kasi musuhina. Mengun jadi kalak bujur enda ada kam labo dalam tol kujarata. Likang siti kita kena getuk. Lika kita kena caru. Bacika kita triluh tadarah kasiti. Tapi ibas kam bujure nambah kalak jadi bujur. Lang bacing kak bas kita la bujure pe rubina ka kalak la bujur. Nah jadi adi arah gente dan nina adi seitun ge BKP enda ngasup kin ngendaskan kegeluhan ta maka geluh ta yatur Tuhan. Harus ngasup. Kenapa tidak? Seitun enda pendoa. Seitun enda ngondekah tandai di bata. Maka iarapkan ula kal seitun enda tading tali. Ibas RPA. Ula kal seitun enda makisat ratoto. Ula kal seitun enda makisat nuri-nuri kai singgo yalo kendu. Man anak kempudu man keluarga. Ibas perkade-kaden jakan cangkam sempat ngerana. Tua-tua Israel. Tu pungkam merdalan. Tu pungkam kundul. Tu pungkam ardahin. Tu pung tah tu pung kai dewa. Turikanlah kini ulin di bata man sinur surdu nina. Ida kam berita ye. Lang tu pung yar berita lah usik tu kai perbebena. Nah di bagian dia mungkin baci bas kita li turah pengejapan. Daci saja nungkun. Baci saja kan nurikan cakarna uga tu pung li perbebenta. Tapi li ka kalak si jadi erkini tekan gara-gara inan na kita ibas perbeben tepe kita tetap megenggang. Baci deba si turikan la harus nungkun. Baci kakam naksikan karena uga kemalaman atendu erjumpakan Tuhan di tengah-tengah perbeben. Daskan kami man moderator ta. Jadi pertanyaan enda cukup mewakili kerina inti daripada peata ibaswari enda. Jadi kerina kegeluhan ta bagi temata MK Tuhan nemani serayana lah mungkin sada detik bas kegeluhan tape terkhusus nakam orang tua kami saitun itadingkan di bata. Jadi ijenda ngosah kita ngondai silakukan renungan ta bagai peibas diskusi ta idah kami bahwa mungkin jawaban dari satu pertanyaan tadi sudah mewakili kam kerina orang tua kami saitun. Mau terjawab kerina kami menjadi penungku nendu karena bahan PA ibaswari enda. Jadi gundarisah kita ibas persembahan ta, bas persembahan enda kari ipindaukan kami kam kerina orang tua kami saitun, banci berkoordinasi israh kendu persembahan du kerina kekelengan kami ku pengurus saitun silit ibas runggundu masing-masing. Jadi ijenda dihimbau segelahna lit kerjasama antara runggun pengurus saitun runggun bagi keluarga kerinana. Sekari ibas persembahan, sekita ibas doa syafaat, adinalit ke kelengan kami si rumah, si menyaksikan PA enda, podcast enda, entah lit doa si atendu i babakan pendeta ta banci i bandu ibas kolom komentar. Sembari kita ngumpulkan persembahan ta, mari raduras kita rende, si buka kita pendenden ta nomor 210 pitu. Maria
surga di bataman puji. Nai nai nari genduari sepagi. Bantandai na kita kina sisui. Sangga ia memadi. Dagi perpulungan Tuhan, mari dagi bangkat kita kubas pertoton siapa sekaligus karis itu tuh. Lalu pertoton Tuhan ras kita toto. Tuhan Bapa kami sini surga, dah kami ngatakan bujurman bandu Bapa ibas karaban warenda, ijanggo ibahan kami PA Zaitun GBKP, sinurikan karena kata di bata, gugwa Daniel megenggeng, ibas sendalani kerina kegeluhana, arkitekan te mantuhan, arpangendas mantuhan, maka lalit sada pe baci sincedai ia, sinalukan ia, sabab Tuhan sekawalna. Bagailah pengharapan kami Tuhan, radukan orang tua kami, Zaitun ibelang-belang GBKP. Gelah igejapna, ibas ia rembak ras Tuhan. Ibas ia ngendaskan diri naman Tuhan, lalit sadak gegeh kaipe si bahan si pesirang ia ras di batana. Lalit sadak gegeh kaipe si baci rebahan sa ia celus. Sebab Tuhan tetap menjaga kawali, kata oleh Pak Sabe. Bujur ibas katandu Bapa sampati kami gunandalan kenca. Artoto kami mankrina kekalangan kami. Zaitun GBKP ijapa peringan gundari. Tuhan tetap simreikan kemalaman nate. Kejuah-juahan keriahan ukur. Ibas ian dalani pendahinna aktivitasna. Subuh i rumah begepi darat rumah. Te iya maka Tuhan kami tetap sinugulang kahna. Pasu-pasu orang tua kami Tuhan. Gelah banci ia jadi usihan si muhuli. Nandangi anak ras kampuna. Pasu-pasu orang tua kami Zaitun Tuhan. Gelah tetap ia berita asa gegeh ras ukur nalin. Ijaya tading ijay saksi kena kinilin Tuhan. Sebab kizapna Tuhan itu tuh muhuli man bana. Pasu-pasu orang tua kami Zaitun. Siwas Pak Senda mungkin libas keadaan sakit. Subuk si irawat di rumah bagi pe rumah sakit. Kerina iya Tuhan ditotokan kami jamah do daging kulana. Pagagahin do ring-ringna. Pasu-pasu kerina proses pengobatan sisahkan man bana. Lalu bagi Bapa madan iya leka pinakitna. Jana tetap te iya. Maka ibas sakit pe labo iya itadingkan Tuhan. Tapi Tuhan singkawalia. Ertoto kami secara khusus nandangi bangsa ras negara kami. Kami Tuhan tetap kami berotoritas ras memimpin bangsa kami. Iwa sila ngasup kami ngukuri saya Tuhan. Hadir kami, nampati pemimpin-pemimpin kami. Kuasandu belinan asa kai pesi ngasup kami ngukurkan sa. Maka tetap kami pengharapan di bas Pak Senda. Tuhanlah pernah nadingkan kami. Amin erbagai-bagai kebiaran. Erbagai-bagai persoalan reh ia depan kami. Te kami dan Tuhan belinan asa perbeben kerina. Bagian Bapak pasu-pasu kami mentasi minggu enda. Gelah ibas PA Zaitun minggu sirah pe baci dengan kami atan pulung kerina. Ras iyahkan kami teman kami. Gelah tetap kami radu ras megikan kata di bata. Mempegegehi pertandin kami sekala-sekala. Ertoto kami mankrina anak-anak dupe. Singaturkan dahin kami. Ibas PA Zaitun. Ibas ruangan PPWG Sentrum Enda Tuhan. Pasu-pasu dia ibas pelayanan na malam matena. Iwas pelayanan selanjutnya tetap Tuhan sinampati ya. Gelara pelayanan tim ibadah sing lakukan acara enda pe reblang na berita semeriah. Iujungi kami Tuhan PA kami enda. Tuhan singkawali kami mentasi karaban warenda. Terus kubas istirahat kami berngenda. Te kami Tuhan tetap si masu-masu. Enda mau pertoton ras pengharapan kami Bapa. Kami ngadap manbandu erkelangkan anak Yesus Kristus. Sehingga jari kita melaskan pertoton Tuhan. Minta lagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelardu ipabadi amin. Ramin kerajandu, selamin pratendu bas dunia indah bagi surga. Berikan man kami akan cukup bas waris dah endah. Alami salah kami, bagi alami kami salah kalak pak kami. Olamin kami baba kambas percobaan, tapi ulangilah kami dursi ilat nari. Sebab kam semada kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindakan kahna. Amin.
Bujuri katakan kami, man bandu pendeta kami, singgom babai PA Seitun ta ibas paksa genduari enda. I persingeti kami, man bandu kerina kekelengan kami, terkhususna orang tua kami Seitun, segelana tetap kita ngikuti PA Seitun, si ilakokan setiap wari Senin, jam 3 Karaben. Jadi, pengarapan kami, idukung du channel enda, i subscribe du, i bagikan du, i share du, bagai peman krina kekelengan tai japa paya ringan segelana banci ikutina PA Seitun setiap wari Senin. Pengarapan KP kami man BPMR, BPM Karas Krina keluarga guna memfasilitasi Seitun ta segelana banci ikutina PA Seitun setiap wari Senin enda. Enda pengarapan kami menjuah-juah kita kerina sehat-sehat, ras tetap semangat. Si sapa kerina orang tua ta Seitun di rumah pendeta, si katakan salam sehat, menjuah-juah. Majua-jua, sehat majua-jua kam kerina orang tua kami Seitun dibatasi masuk-masuk. Amin.